meghalayapost.news. dari bos kira tor, lekin bos kira angor na push ada push ama. Ka Kunhun Pulit Ngat District Executive Force DEF ha ka jingkhanra khatsan mer banihad ha ka shitarik kalalingkat arjarpsan kalayok ban kunrup hado arspa san pusau point khandeu grams uba Suba Drok heroin nawai breu bala tip kumu Ikramul Hussein ubal adon ringkat bat arngut ki weipat ki basuba bakanthop ya ka Nihar Begum bat ka Manjuvara Begum hagju upon nagaleng pulit kalayok ban kurup ya ka pisa kebla kot san pupra hajar laispa prapho bat sautli ki mobile handset shushu ki pulit kala kemno ekini ngut bala register ke kes persya eki bergejing toket kadangnya cekmat banlap shishu eki bedang kti hak te ke kam khi drugs Sign pun di push. Ara masyarakat ala lah. Jadi dia mana nak dan mana. Dari bos kira tor, lekin bos kira angor na push ada push ama. Kawan kasih tanya. Ni, kami bukan terkait kali. meghalayapost.news.